Oh, shit. A je res tukaj nekdo pristal? A kaj znanega? Ja? Znano je, da so neznana bitja pristala na tale prelep trg v Gradcu. Spuščajo precej različne zvoke. Nekako smo ugotovili, da so povezani z roza barvo, tudi organske snovi. Tako da smo pa dešifrirali veliko tajno. Ta pa je? Jutri, 6. avgusta, okoli 16 ure, lahko pričakujemo, da se bo nekaj znotraj te kocke zgodilo. This is not UFO or something like that. Aliens? No. Yes, it's about aliens, yes. There's a group of Slovenia. Yeah? With a White group coats. of Graz. And some members are of the city of Graz, the theatre group. But I don't know exactly what they are playing. Yes, about aliens. About aliens? Yes, The real ones? really aliens. Real ones? And you're not afraid of them? I'm very afraid of the fact of my husband. He will take care of you. I don't know, I think they are searching for something or I don't know. Who those? I Many. think aliens will coming. Aliens? Yes. Ja, po mojem, nezemljani iz Ljubljane prihajajo v Graz. Iz Ljubljane? Ja. A je, Madonca. A kaj pa mislite, da se bo zgodilo? Mislim, sprašujem se, kdo so te ljudje v belih oblekah? Fake znanstveniki? Mislim, a je to vse ena velika zarota? Jaz mislim, da ni zarota, da nas bojo pa marsikaj naučili o komuniciranju brez besed. Ja, jaz mislim, da bojo res se pokazali, kako vnašajo svoj svet v ta naš, kako bo to sploh možno z njimi komunicirati. Se jih veselite? Ja. Maybe something is in the box.